و ji destê wî ji gotinê pêve te tişnet hat. Rojekê çaxa ew li gundekî bibû mêvan wî bihîst ku çend gundiyên wî gundî 4 zarokên ermen ji mirinê xilas kirine û ew anîne gund û veşartine. Gundiyan zarok nêzîkê gundekî ermenan di nav daristanekê de dîtibûn. Zarok li dora miriyekê rûniştibûn û dikirine qêrîn. Welê xuyê bû mirî gundiyekî ermen bû û wî zarok bi daristanê gihandibûn û li wir ji ber birînên xwe miribû. Gava evdal hebûna zarokan bihîst wî xwest wan bibîne. Zarok 4 bûn, sê law yek keç. Umrê wan di navbera 2 û 4 salan de bû. Ew xweşik û şêrîn bûn. Haya wan ji xezeba Osmaniyan, tofana qirbûna ermenan, Suûda bav û diyên wan nîm bû. Dilê merivan bi wan dişewitî. Gunehê evdal pir bi wan hat. Çi sûc û gunehê wan zarokan hebû. Çima bayê felekê li ber guhê wan ketibû. Evdal bi dûr û dirêjî li wan nêrî. Yek ji yekî xweştir bû. Lê xweşa hemûyan keçik bû. Rûyê wê ronî, hinarkên wê sor bûn. Porê wê dirêj û zer, endam û awirê wê rind bû. Li serê kincên tenik û qirêş hebûn. Evdal destê keçikê xist nav destê xwe. Destê wê pir biçûk û wekî pembû nerm bû. Keçik bi hêdîka li himbêza evdal rûnişt. Evdal lê keniya, destê xwe avê ser porê wê û ew mista. Hingê dilê evdal bi germahiyeke boş tijî bû, nûra heskirin û şefqetê di hundirê wî de veda. Eger we jî qebûl be, ez dixwazim vê keçika mehrûm bi xwe re bibim û bikime keça gulê û xuşka temo. Evdal bi carekê got. Ev gotina evdal rê li jiyana Meyrû beyan kir û qedera wê bi mala evdal re yek kir. Herçi qas temo gêjokî bû jî, dîsa evdal û gulê xwediyê lawekî bûn. Eger gulê bi nexweşiyê neketiba, wanê ji yezdanê mezin keçek jî bixwesta. Lê gulê bi nexweşiyê ketibû. Niha bûyerên nexweş lê anî bû, keça ku wan ew çend dixwest hatibû berwan. Gava evdal vegeriya malê, wî keçik danî pêşiya xwe ser pişta gogerçînê û hesp da xarê û hate malê. Gulê keçik bi dil û can qebûl kir, ew car bi car himêz kir maç kir. Temo keniya pêl pêl li keçikê nêrî û ji kêfxweşiyê tiliya keçikê gez kir. Gulê keçik şuşt û paqij kir, porê wê şeh kir, guliyê wê hûnandin û kincên nû lê kir. Welê dixuya ku kêfa keçikê jî ji germiya malê hilma şefqetê re hatibû. Keçik bênav bû û jê re navekî diviya. Hingê evdal got: Gulê rebenê, êdî diya vê pepûkê tu yî. Tu bi xwe bi dilê xwe navekî lêke. Bi vî awayî gulê navê keçikê lê kir Meyrû. Lê gava keçik hinekî mezin bû û li hev hat, evdal jî navekî lê kir. Çaxa umrê keçikê gihîşt dihan, keçik bû çilkeke zêr û tava destpêka havînê. Hingê evdal navê wê kire tavbanû. Wê mîna tavê şewq dida, dilê merivan germ dikir. Evdal ew bi tenê bi tavbanû binav dikir. Evdal digot tavbanû heft tavbanû ji devî wî derdiketin. Tavbanûyê delala min ê, tavbanûyê porzerê çavbelekê sorgula min ê. Tavbanû de were bixwe. Tavbanû de ji me restrana kezî zêrê bêje. Temo law de bi destê tavbanûyê bigire wê bibe bigerîne. Evdal navê tavbanû ji destaneke navdara Kurdan memê alan wergirtibû. Di wê destanê de lawê çîrokê memê, keça çîrokê jî zînê ye. Ew her du dildar û evîndarên hevdûne. Lê qedera wan xirab, dawiya wan bixwîne. Cara yekê sê qîzên padîşahê periyan memûzênê tînine ba hev ji bo qise û laqirdiyanê. Her sê qîz perîne bi pel bas û perwaz û kezîne. Stranbanû navê biçûka xuşkane, navê xuşka navîn heybanû ye û navê xuşka mezin tavbanû ye. Bi vê terhê evdal navê keça padîşahê periyan veguhesan roja xwe û navê keça xwe Meyrû ku mîna periyan bû kire tavbanû. Lê bi tenê evdal jê re digot tavbanû. Gulê temo û kesê din jê re digotin Meyrû. Meyrû roj bi roj mezin dibû û mîna gula bexçê Taharxanê vedibû. Wê ji gulê re digot dayê, ji evdal re bavo, ji temo re keko.
میرو شین و شناهیا مالی بو. او نبتنه ببو کچا گله هر وها ببو حوال هوگر و سردار آویجی. او هر گاو به هفره بون و هر تشتی خواه جه هفره دگوتن. او دال و گله او هینی کلام و سترانه کر. گله او هینی خوارن و خوارن لخواکرینه کر. گاوا سالی وکتا 14 او دال و گله لجمع رونشتن و جره بحثا سرپیحاتیا باو و دیاوه و ارمنان کر. بێگومان تشتێک وان ژێرە گوتن دلێ مەیرۆ شەوتان لێوان نەدخواست خۆشەڕاستیە بدەن عالی و ژیانە مەیرۆ بە تەشیەکە زراو و تەنک بڕێسن. ئەو کەچا وان عەزیزا بەردلێوان بوو لێ دڤیا وێ ڕێح و ڕێچێن خۆشی بناسیا. بە دوو ئەشکەرەکردنا سەرپێهاتیا دێو و باوێن مەیرۆیە ڕێ مەیرۆ کەتە ناو غەم و خەیاڵان. ئەو سس بوو بێدەنگ ما ji xwarin û vexwarinê ker. Li malê rûyê wê dîsa bi kem bû û wê ji rêz û rêzdariyê tu tişkêm nekiribû, lê nêrîna wê bêşewq heşê wê li derekedin bû. Evdal û Gulê pir li ber vê rewşê diketin û dikirin nedikirin nikarîbûn Meyro ji tora xem û keseran xilas bikin. Gulê dihat dilê wê digirt, lê tika û lava dikir û digot. Keça min porzer û çavbeleka min. Gava estewaha melûl û xemgîr dibînim, gezeba me dişewite, agir bi dilê min dikeve. Ez heyran û qurbanê, wiha meke. Ez û Evdal dê û bavê te ne. Tu dizanî ez jî ermenim, lê ez biyekî Kurd re bi Evdal re zewicî me û ji min mesûd û bextiyartir kes tune. Navê te min li te kiriye. Ev nav navê diya İsa pêxember e. Keça min her pêxemberî dua li nefsa xwe kiriye. İnsan insan e, çi Kurd, çi Ermen, çi Müslîm, çi xaşperest. Qise û gotinên Evdal û Gulê zêde tesîr li Meyro nekir. Lê bi hebûna bengîn û geşbûna evîna wan wê hêdî hêdî xem û keser ji xwe bi dûr xistin û dîsan hate ser xwe. Meyro bû heyva çardê mehê, keçikeke welê jê derketibû ku her gav li ber çavên meriv bûya, meriv ji dîtina wê têr nedibû. Bejna Meyro mîna şitla dara hinarê dirêj û zirav bû. Rû û hinarikên wê mîna pelên sorgulê sor bûn. Wê lîlok û kereb li ser qirikê girê dabûn û zêr û benî li ser memikê berdabûn. Her aliyê wê li cih û lehvehatî bû. Ew xuşik, nazik û tenik bû. Gava bengîn stran davetine ser Meyro wî wiha digot. Li serê wê sî û sê kezîne, di navbera memikên wê de sî û sê kanîne. Bi rastî jî cemal û endama Meyro li gora gotina bengîn bû. Gava bengîn stran davetine serê wê jî dikir pirqîn û jûr direviya. Ew şermok û fedyok bû. Ew mîna melaîkeke masûm û zelal bû. Niha em ê Meyro li vir bihêlin û werin cem heval û evîndarê wê bengîn. Bengîn Gava bavê bengîn biroyê dengbêj û bengîn behevre li ser hespekî keil ji dûr ve xuya bûn û hatin bajarê Taharxanê, hingê kesî nizanîbû ku qedera bengîn û Meyro wê bûbûya yek. Wê gavê bengîn 11-12 salî bû. Diyayî miriv bû û ew û bavê xwe li ser dinê bi tenê mabûn. Bavî û biro dengbêjekî baş, merivekî dilpak bû. Piştî mirina diya bengîn bavê wî nezewicî bû. Ew ji eşîreke koçer bûn û wekî eşîra xwe ew jî bi awayekî koçerî dijiyan. Bihar û havîna wan berê xwe dan quntarê çiyan, deşt û zozanan û payîz û zivistanan jî wan xwe dispartin gund û bajaran. Biroyê dengbêj dostê Evdal bû. Wan salê careke du caran hevdû dîtin, hal û hewalê hev dipirsîn û bi hev re stran digotin. Gava ku bengîn û bavî hatin bajêr payîz bû. Ew ê wê payîz û zivistanê li bajêr bimane û biharê xwe dîsan bi hûnikaya çiyan bigirtane. Evdal ji wan re nêzîkî mala xwe maleke biçûk peyda kiribû. Ew hatin û li malê bicih bûn. Lê Evdal û Gulê ber nedan ku ew li malê bisekinin. Ew bi şev û roj mala Evdal bûn. Herçî bengîn bû, ew ji wir dernediket.
جبر کوی لور جخور دو حوالن بجارته پیدا کربون میرو و تمو میرو هما چه بگره د سال وی ده تمو جمزنتر بو له هر وکی کو هم په دزانن تمو مینا زاروک کی بو خوینا وان له هف کلیا او ابون حوالن دلوجان بنگین او باوی وی شیوا ایوار المال عبدال خوارن او پر جاران لور رادزان عبدال او باوی بنگین بروجی هر گاو به هربون عبدال برو بخوره دبر دیوانا طاهرخانه او سفره دیلان او دعوتن دوست حوال بگ او گرگران بروی دنگبیج مروکی دریج او هنکی قلو او خوش صحبت بو وی جهنکا مجلیسان صحبتا شوان سترانا زوزانن او کنا قصه او گوتنا خوش حز دکر او شین او بکم بو او که خوشیاوی هری مزن لطای دنه لاوی بنگین بو بنگین هر تشتیوی بو لاوی هیویاوی دومدار توو او شوپاوی رونهیا شاویوی وی دخواست که بنگین زوم ازم بویا او بکتا نورفن پیا جوان میر لهنگ و قهرمانان لو ماجی وی پرزو بنگین جی شیر دا برین هی او پاریا کی زاروک بو دا سنت کرن گوشت خواب دای بلور خستت دوی لیباس و پیلاو لیکریه بخوره برنه چیر و سیده و دیوان و مجلیس لحسپه کر او باجار باجار گند بگند گران بنگین او همو تش پر به حسانی هیم بو و پجران گاوا او زاروک همبزه بو وی تلیا خود کرده وی خواه دکنیا او چاوکری رادزا هی هنگی خلکه دگوت افتش نشان عاقل و فهمیه داخوازه هیمبونه و مرا قاویل سر تشتان پر بو وی هر تش دپرسی دخواست هر تشتی بزانه به هید زاروکاتیه ده او هینی میری و پیابونه بو لیل مالا عفدال وی زاروکاتیه خوشی پیدا و کشف کرد لور وی حوالن مینا خواه دو عمر خود دیدن کفا بنگین و باو بنگین به پایان بو هر تش بدلی وان بو حتی که روژه که جروژن زوستانه باو بنگین بروی دنگبیج جناو جیهن خورانه بو هر سر سبه ده دستکا بربانگه ده برو هشیارد بو و جناو نوینان دردکد لوی روژی وی کر نکر نکاری بو رابیا ایش او جانکه غدار کتبو جانی وی او وی نکاری بو للنگ او بدن خو حکم بکرا عبدال حکیم او زانه آنی سر برو هنگی وان فهم کر که برو نخوش بو او نخوشیاوی غدار بو او به ایشا زراو کتبو پشتی دمکه وی دست بکر او خوین ورشی حکیمان درمان ددیای لی نخوشی کذبین وی وگرتبون او جه طاقت کتبو او روش بروش فرا چاوین وی ودمری بنگین هر تم لسر سری باوی خوبو و او بتنی ندهیشت او دهات لکیلکا نوینم باوی خورودنشت و پیرد پیوی بروجی دست بنگین دگرت ناو دست خواه و او داتانی سردلی خواه دوان روژان ده عفدال گلی بنگین هی نخوشیا باوی بنگین مجول بون روژه که بنگین گاوا اولمالا عفدال وان بو کتا عرده هشیوی چو بو حکیم هاتن سر بنگین جی نخوشیا خو وگو هزاند بو بنگین او جی بنخوشیا باوی خو کتبو لنخوشیاوی هی نو دست بکربو به وی آوائی بنگین و باوی بنگین بروج هف هاتن وقتاندن وان هو دو دیدن. بقاسی دو مهم بنگین دناو جهان ده رازایما. گاوا او جناو نوینان درکت و رابو پی ایدی هر جه دناو هشیناییه که خوشک دبو. دنیا گرم ببو و روناهی هاویردور وگرد بو. حتی هنگی جی هیا بنگین جنبرنا باوی ویت نبو. عفدال و گلی و میرو جره هر دو گوتن که باوی وی ساغ بو و سلاو لیدکه. گاوا او رابو سر پیان و لباوی خود پرسی هنگی عفدال جره گوت که باوی بروی ربن چویا رحمته. درمان امرینه تنبو. کسی نکاری بو ریل رحسین بکرتا. دنیا که دروین بو. چاغا عفدال جبنگین را بحثان برنا باوی کر دنیا دروین لسر سریوی هلوشیا. ستونا هبوناوی همه جیاناوی ونداب بو. او سیوی و بیکسما بو. پشتی دیاوی نهاجی باوی وی چو بو. چند روز لسر هف او چو سر گورا باوی خواه و جسبه حتی ایواری لورما آخا گوره راست کر گلیل و گل لدوره چاندن. میرو جی آلی کاری لیکر. دوان روزان ده عفدال و گله جی سری دان بر هف و به هف شیورین. گله محرومه تدید که چب سریوی لاوکه پپوک دهاد.
هوال و دوستین ما یک بیک جمع خاطر دخوازن و درن دیار رحمته. ام لور دمینم به هوال و جواد. عفدالو محرومو نخوشیا برو غدار بو و جره چاره نیم بو. او مر و خلاص بو. لی گناه همه ببنگین ته گوهال میدان بتنه ما. محروم آمنه دل من دبه که انوی لاوکه به کس بتنه نهلن و یبرندن میدانا کامباخ آدنیا بچرخ و فلک. عفدالو دلپاکو دل مجی ولی دبه بلا اول جمع بمینه امی بحوینن املی بنهرن. زار شیرینه خوش بیجه تو خوش دبیشه دلی ما پاک سفره ما جومرد رزقی ما فره نفسا ما بچوک مالا ما مزنه جوخه بنگین جی علمی ما و مالا ما ام میرو و تمو جی علمی نوی برا یک المزیده به ام ببنه 5 کس لسر ویه که عبدال به بنگین را پیوی بنگین جوان پر حز کر لیند خواست لبامان بما بقاسی دمک درج عبدال گله و میرو پر پیوین حتی که او رازی کرن. به وی آوائی بنگین جبو یک جماله و پاردار سعودا تمو عبدال و گله و اویندار میرویا کزیزره. بنگین جیر و سروخت بو درابون و رونشتنا خود گران افندی دفام کرن و بیربرنه ده لزگین و سوک دکار و خبات ده بعینات و ثبات بو. او همو تشتم که عبدال جتامو هیوی دکرن لنک بنگین هبون. لوما بنگین جه عبدال ربو لاوه دودیان. او دوار ادب، تربیه او پروردهی بنگین ده جه که برو بردابو عبدال راهش درس او شیرتان. عبدال جر لیباس، شال او کراس نو داندروتن، حاجتن خوندن او نویسین کرین، بلور او تنبوره که خوش دان چکرین او بدستی ویگرد او بر قناغا طاهرخانه جمله او ماموسین زاروک او مروانین طاهرخانه داکو بنگین لبردست وان سیدا او ماموسیان بخوینه او پرورده به. باز او پرواز تنبون که بنگین پی بفریا. بنگین لقناغه لنک سیدا و عالمان دست بخوندنه کر. بشادی او کف خوشی. وی سری خواه شخوندن و کتابان رانه کر او جپیگرتنا قلم و پینوسان ناوا پیچین وی اشیان. ویش سبه حتی ایواره دخواند نویسی دگوت او گهداری دکر. بر به ایواره گاوا او دهات ماله جرونشتن و خواندن نافکیلین وی دی ایشان و جبیر کرنا خوارن زکی وی دکره خور. گاوا عمر بنگینگی چاردان وکی تاوا کن نو هلدهات او مزن خوش او چلنگ بو. بجناوی درش، چاوین وی رش، روی وی گش، انیاوی فره او وکری بو. نیریناوی نرم و ملول بو. مینا بجناوی روی ویجی هنکی دریج بو. مجانگین وی پوز و دوی وی زرا و دریج بون. سنبیل و ره هنو لسر روی وی رشت کرن. پوری وی رش مینا قطران دبرقی. گاوا او دمشیا بجناوی مینا رحانا لبرگوله بالد دا. جکن خبردان رابون و رونشتناوی دخویا که غم و کسر لسر سریوی چخت بون. او به ادب و تربیه بو وجبو بچوکان حز کر و ریز و ریزاری جمزنان کم ند کر. هرچند غم درد و کسران دلیوی ایشاند بو و مینا بارانا بهار جچاوی نهستر باراند بون او چند وانلی آلیکاری کربو که او جخوشیان دنیا حز بکه و قدر و قیمت بدوان. جلورا حیز و پیجنین که لبر دلیوی هری بقیمت بون پیلین حز کرن خوشی و زانینه بون. او شاگرد زانینه لاوه هیمبونه بو. به وست و به راوست او لسر وی ریه بو. وی دزانی بو عاقل سوک بارگران بو. او ماموستین وی جره گوتو بون. گاوا دزانه و تیگیشتیه کی دبینی جره خسمتکار به. بله، گاوا بنگین کتا چاردان عبدال حسبکی که عیلی بزایی دای. تاوی تاخمکی بجارته حسبان. عبدال جسراجن قناغ رجا کر که جره تاخمکی خملان دی چیکن. وان دمک کرته تاخم شکرن و اودان عبدال. تاخم به قصور بو. برنگین کسک سور و زر هاتبو شغلاندن و خملاندن. زنگو زخمه رکیب و حسم لیوان حسبه مینا تیره جنتاوه دچروسین. وکی که عبدال بیر ببویه را دبر گاواوی تاخم دا بنگین جره گود.
بنگینو عقل فهم منو تو نهال زاروکاتی او خورتی دو قلبی او دبی پیا از جیزان پاک و دلوان دخوازم که سری تبی درد او به بلابه لی تجربه بیشن چیاین بلند به مجنابن نوالین کور به آونابن و میرین جیرو چلنگ به دردو کل نابن خل همبر خرابی نرندی او کریتی حاضر بکه او جخوشی او زانین رو بامده جهیمبون موسته بلا خوشین ودنی پاکیا دلته او علم او زانین ببن تیر و مرتالن ته چک او پوساتن ته بدوی خبردانی را پر وقت نبهری که درد و بلال پی هفهاتن هر وکی هم پی دزانن آوارش بچاوین عبدال دهات وان عبدال گلی تمو بنگینو میرو باجر رحمتی طاهرخان ترکرن او خواه بگندان گردن پاشه چی بو؟ امین هاورن سروی دم وقت او دوری اوینا میرو و بنگین بنگین و میرو هر دو خوشک نازک و تنک بون مینا دو پاری شکر بون مینا پلین کلیل کا رنگین آهناره اولهف هاتبون گاوا وان جره کمین هفدو دیتن دلی وان لحف کلیا و مینا کو او هرتن به هفره بونه وان دس با آخافتن لیستکو حنکان کرن وان دس پیکر به شو و روش به هفره بن لمالی لچولی لدشتو زود